Državna televizija je danonoćno pričala jezikom sapunskih opera. Mladi nisu doživljavali svet sopstvenim osjećanjima. Govorilo se tuđim rečima. Da budem fotomodel to, znaš. Se ispluvalo na 5 minuta, znaš, posle opet potonu. Ja ću uvijek da budem na površini. Znaš, uvijek da budem svugdje, da me svi viđaju, da me svi znaju. Mihajlo Divac, 28 godina, član jednog od gangova iz Novog Beograda. Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumiješ. I meni je to sve to zanimljivo. Sve to je bilo uz rizik, razumiješ. To je neki izazov ili nešto do čega ja ne bi mogao živjeti. Momci sa Voždovca i iz Novog Beograda. Bata Trlajić, 31 godina, član novobeogradskog ganga, vlasnik restorana i noćnog kluba. Više puta osuđivan zbog težih krivičnih dela. Svi su bez para, najjeftinije je i zabavno da kupe tetejac ili da kupe neki škorpion ili da ukradu za 300-400 maraka i da počnu da pucaju. Jednostavno da izađu iz tog civila na bilo koji način, da izađu u novine, da izađu u štampu. Aleksandar Knežević Knele, ubijen u 21. godini u beogradskom hotelu Hajat, u kome je proveo posljednje mesece života. Bio je član voždovačkog ganga, idol mladih koji žele sve i odmah. Smrt ga je učinila besmrtnim, postavivši ga u središte mitologije jedne nove generacije. Opet on je mit, neki idol, neke generacije koja još i dan danas šeta Beogradom, vidite, ošišani skoro do glave, trenerke u farmerkama. Mislim, to je kultura neka, sačuvaj Bože. Jedan tako ošišan čovjek sa jednom trenerkom od 150, 200, 300 maraka uvučenom u farmerke, svaki i najobičniji saobraćajac, policajac na ulici bi ga na zapadu legitimisao, proverio, ispitivo. Kristijan Golubović, 25 godina. Kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru. Izručen srpskoj policiji zbog dela koje je počinio u Beogradu. Hapse lopove, a ne hapse prave lopove. Policija radi, šta radi? Juri sitne jajare, što mi zovemo. Onaj koji izađe i ode u prodavnicu, ukrade ne čokoladu, video rekorder da bi prodao. On je to prodao, možda ga silom prilika natrala kao što jeste sad. Nema od čega. Šta država daje? Ne daje ništa. Pokušalo se, išlo se na to da se izgradi neko društvo sa određenim moralnim normama koje su propagirane u to vreme. Međutim, oni koji su propagirali te norme svojim primjerom nisu stali iza toga što su propagirali. 90% stanovništva osjeća sve tragedije ovog rata, sve težine ovih sankcija, dok kriminalci bujaju. Ljudi koji ih podržavaju bujaju. U pravosuđu rupe, u tužilaštvu rupe, advokatura kompletno korumpirana i šta ti ja znam. Znači, ne može, jedna pravna država ne može tako da funkcioniše kao što se sada momentalno dešava. Svaki čovjek, trenutno sada u Jugoslaviji, mislim svaki mladi čovjek bi poželao da se bavi, razumeš, znači da bude makar na 5 minuta, svaki. Bi volio da provoza neki dobar auto sa nekom dobrom devojkom, sa malo zlata na sebi i tako. Do rata Jugoslavija je na osoben način rešavala svoj problem sa kriminalom. Prestupnicima je olakšavala odlazak u inostranstvo. Božidar Spasić, za Saveznu službu državne bezbednosti radio 25 godina. Posljednjih 9 godina bio je šef grupe za specijalne akcije u inostranstvu. Lično je pomagao